Hey, apoy na chu. RMC hianin. An sum don tur. Aizol Municipal Corporation ina sum mu tur hi. An lo dong lo treu to mai ni. So chu an ngồi pui veng mai ni. An ngồi pui veng mai à. Mars ni som pariata khan kan khret chau ani. Tun thani chu. Voina IMC right to te hian. Aizo khapui hi an lo va ve lo em ve o kati. So ito khanin has second installment hutur po hian MC chen en kim anin pe mana sarkar zokin GTC Grand Transfer Certificate to Central Sarkar ahuna athon lo tatawangin aizol ne puiten mason ta thona tur sum tam tak kan chan tha ton ta ani apoyem ani AMC MNF Sarkar hian kumina Mizoram State budget akhan he viable se somli hi amu na turle man na tur pon tar lang to lo wati chu miom je chu laps turin an hoisan to dina ni chu anni pon an kha kha chu phatchi ni lowa ti theida nom chu kan CME Finance Minister ani ka te ka va phone I Grant Transfer Certificate GTC hi phua chop deu pon nei ge nga ani lo chuan ni nga ni ruka viable se somli faras half hi kan mu thei don lo ka watia chuan anti thoi finance lama bia GTC zone nei theita kan thon thale ti kan financially top zan ni som thum pakhat zandar soma viable se som pangale noi som ni parok an release le ta ni chu bung le lamania chu tiang zet za che chu la tanga amara chu financially reliam to ti ngai na om to lo chu mi za da chu alep sa ni chu ka beng ti looking ka tianga ti ngai na om to lo chu mi a chuan ZPM Sarkar state mo hi pu na tur reng om lo Thlir tu le ngai thatu zong te in sawain chibai ka buk chewa du sang ber ka hlan bok chewani ole voin hi April ni som sang ni le som ni paruk ania tun chuma chuan IMC chungchanga thudik puan na hun kan nei le dona chutianga thudik kan hriat theina tur chuan ziak mi mithiam te po anchang em zela anni zara mi puiten bengwana hun kan hmang le thei chin hi alom om hle ani tin thudik kan hriat theina tura mo phur tu te hi mimal takin mo huat na kan nei lo renga kan ram hi Christian ram ania dot thu manga insir thea thuloi lo mai manga ram shua hi kan phal lo ani chu kan huat berte zinga mi te po ani ome sual hi kan hotur ania kan ram min ti chiat sak vek tumtu setana hi kan dau tur ani ole eng poni se tun chuma chuan Mars ni somthum pakhat sang ni somni paruk ZPM chungin khoma Chief Minister in Aizol Municipal Council in sum an mutur an don lo cheu thule an ngoi pui veng thu te kha asoi chuak ta kha ania khatatang khan bulkan chananga ole eng poni se khami chungchanga Chief Minister thu soi hi ilongai thama support te ang Amaro chu ti fulo kan nei ve a ULB grant Urban Local Body Grant RMC le LMC kan ti te hi hi sang ni somni pali atranga somni panga hi cheng nuai sang ni zakwa somsari paruk zet hi kannor suaka apoy na chu RMC hianin an sum don tur Aizol Municipal Corporation ina sum mu tur hi an lo dong lo treu to mai ni so chu an ngồi pui veng mai ni an ngồi pui veng mai à Mars ni som pariata khan kan khret chau ani tun thani chu voina IMC right to te hian aizo khapui hi an lo va ve lo em ve o kati kan don tur heti zat kan le dong lo sin hei an ron ti reng lo Mars ni som pariat tun thani som pariata kan khret chowa eng zat alap tur so hi omalom mole kan ti a ti chuan tuna hianin kan han beita vata tun thla ni som ni pasari le ni som ni pariat akhan cheng nuai sang ni zakwa somsari paruk point pariat hi kan hai chok manani reilo te sungin
IMC tan chu sang ni somni pali somni panga kumami kha ani de do chau ani kami kan hai chu phot lo chuan tun kum kalmek sang ni somni panga somni paruk hi a hai chu thei that lo ti chuan nikum masa ami kha kan an hai chuak ta a tuna hian tunami te kuta hian an lut ta a chu po chu ni somni pasar le ni somni pariata khan kan dong chawa kan dong man lawang ti kan hlawa kan bei na sakhopa ti chuan tun financial year sang ni somni panga somni paruk kha nor chole ngai ta ni ma se hun abichil lutuk to a ti ngai na om to lova heta AMC na adon tu ngai sak ani lo wanga liam tur laps tur hi nuai sangthum somnga le pathum point pani bial omni awi om lutuk ani chu tidan ram alom lo mo kan tia theito kanan chwalya chu ni china MS atanga kan MYC chairman ne na tanga ka phone don kan itani this one finance department in certificate rompet what silangin antia voini somthum ani to naktuk thum khat chu hun kan nei to nei chu hemi chung hian kan ti thei don nge don lo ti kha an ngai to don ani hemi hian kan finance department a thok ka kan commissioner madina te puar sia kan secretary te an thai pe man tanga pu TBC a tangkai lu tuk ringot bok pu TBC hian in tuna po boy pui chara chuan helaya tunma planning om thin sangma makan ti kha tuna delhi om to a sangma ma khon thai tok min chua puya tin finance ministry and secretary senior berku puma nga ni boka thai tok min chua puya tin hemi NEC kan secretary hlui pu chalai Moses chalai kha kan thian pa ni chu finance a khera om boka khang ho te khan min puya ti chuan ka OSD zona thana atangkai topa tuna poina la bur chara ten kan director local fund dot ma dong ni tiang kan tir tharringa tuna hina lo ho tong edel hi la om ka hretchia lo ten RD official ho thei top an chua boka heng ho chunga hian lom thu ka soilo thei lo wa ti chuan voin le nak tuk sau hun kan nei to a nuai sang thum chuang hi anon kher chuak man dong e don lo chu ka soingam bik to lo ni ole khami chin kha ni tamai sela ti chuan Aizawl Municipal Council amatangin pularin enga sailo former IMC mayor chuan thu chua aron nei vele ta CM hi aron chang ani ber ome ole kan muang ang hi ilo ngai tha vele ta ila tha ome ZPM sarkar na khuna AMC in thanna abu sailo awang le AMC thuna ina zong March ni khat sang he som he parukhan sarkarin alak sak ta ka wangin ni nga ni rukpi ka second installment nuai sang khat zanga som ni parukle sing ruk zat chu ZPM sarkarin ati lap sak ta tho ani sei to kharin ha second installment hutur po hian AMC chen engkim anin pe mana sarkar zokin GTC grand transfer certificate to central sarkar ahuna athon lo tata wangin Aizawl me puiten mason thona tur sum tam tak kan chan tha ton ta ani apoi em ani hetiang hi thilom dan diktak alone ilaya chief minister berin AMC tan sum tam tak kan nor chua ati te AMC ten an ngo boi pui venga Mars ni som pariat khan kan hrechuak chawa anti te MNF AMC te khan Aizawl an lo ve lo le ani ti mi pui ma ar se du mai te hi THUDIK khareng chuwa mi pui bum tum na ko ham taka AMC thene na in pe thup tum na thil thalo le za pui om takani ole khami chin khania chief minister chu IMC thune ina lak saka te second installment nuai tam tak ti lap saka te THUDIK khareng chunga mi pui bum tuma te ko ham taka IMC thune ina in pek thup tuma te pu alo ni le ta tin athil soitak te kha rin duap ang maya ngai na an nei ti na anita ani ole tuna chuan hemi chungchanga THUDIK ka beng ti khopa chiangin aron soina video kan en ma in thangte thomte in thuma anei lai te chau hi kan ngai thla ma sapotanga ti chuan video kan en ho nuwa kan ngai thak chun zom dor ania
politics sa thudik le mason na Sir.Malsawmzuala white paper thlirna arontia Mizoram khopui ber Aizawl Municipal Corporation IMC election sang ni somni paruk anai tiala political party sang le mimal candidate te in buat sa ina po amunam chaw hle he in thanna lo tur chungchanga hian LPS 1 le media sang te chuan election focus na satakin an kalpui meka mi puibeng po atlain thil tam tak min shet thartirani atia ole ti khan khamichina khan kan rek bunga ti chuan Sir.Malsawmzuala white paper thlirna hi kan ngai kha anga a video kan entlang donani heta hianin thudik aron puang chuak dona chu ngun deuin kan ngai kha donani o tun kan tram liam ta chia MC corporator te khan zanriang nong te mela khu lai zo nuam MC mun eco park a khan kan zuneya January tha di som chauvel ning ka ria khata khan zanri ma khan mayor howin kan thu kho ma kan ti te ngeng mani kan soya chu ta chuan ni china ka soita khan sang ni som ni pali ni nga 15 finance commission in AMC apek tur vaibel se som thum pakwa le ni nga ni ruka AMC don tur vaibel se som li kha an la dong lo ni MNF AMC khan an la nor chuak lo ti tiang ti chuan khami chung cha khan soya ni chuan kalo nor ve nge te min tiem katia pumal lo ti vero thei top lo chuaro an tia ri chuan helam Aizawl Mizoram Sarkar Finance Department te UTBC te tin UDNP lam te tin OSD to CM pu Jonathan te honen thei to panan chua kan han dor bera chu Ministry of Housing and Urban Affairs mo huwa kan ti khan ta te jo kan junor tlaka January song pani chang ha kan nor tan ania July chu thei to kan chua AMC loma FAO te ka vabia ti kan le khatru lang ang ron ti zero kan tia tiang chong kan han tia i ani na taka chon kha MNF AMC Sarkar thiam lo nia i fan khami anda sa renga zu nuk chuak tur khan phut an ron nei ve ni chu i property tax sang ni som ni pali ni ka chunga property tax in konkhom a thanna a growth le GSDP growth kha asap tu ron ziaka has to be in line with GSDP aron tia a thanna kha a in mil tur ani ti ron nita khami kuma kan property tax khona khan i GSDP nen a in mil talaudi ma se a in mil lo chung khan city finance portal an lo upload pana khalai taka an mutan chu ni ta ni ti ngai na va kan hreto lo zep lo wa chuan ti chuan ma kan lak ve china po ke ma po binon zot ta MNF corporator lampon pumal chanchin tharo mem thu tharo mem an ron ti ve rengani ti khang kan an ti ta ti chuan kan soi le du chu Central Finance Ministry Additional Secretary khu ni kuma po lo zina helai khan ni leng kan in zuya tiang khan ani theina te tin kan OSD to CM te po khatiang khan ngai na thiam na kan zudil ngonga khami niang khan apel malam zo ka vaibel se som pali le nuai som riat pariat kha margin som ni pasari zandar kan ron release ta ni ti chuan second installment chu mi zat che chu langa ya ti chuan voina mayor in soitak che GTC ti grant transfer certificate kha state sarkar in AMC a kha abung le lam ama sajok anon release vaibel se som pali le nuai som riat pariat kha a penalty lan ti na GTC angai anon tia tion GTC chu rang takin finance ron buat saya mohua kan thon thalia ti khan mas ni som ni pariat zandar so ma abung le lam vaibel se som pali le nuai som riat pariat khan ron release le ta ni ti chuan ni china ka soyang khan ni nga ni ruka vaibel se somli ka ti khan LMC chantur kha telveni AMC tawe kan nilowa kha alatanga chu thei to bin chuale tiang ka tia AMC lam official ho ka bia aleps to anlo ti ni kan siempon alepsa poi ka ti khop mai ron tia alaleps lo ni som thuma ni ka bia voina lo ma naktu ka lo financial year top mai chu wang chon thei to kan chuale ka tia ka va dor le khatul ang zong ka ron tia ti khan kan tia biak tu lang finance lam te tin puti BC to po ka bia ni china ka soitak chiang khan ni li ni nga abung pani na zok vaibel se som polin hoi som riat pariat an ron release na kha state sarkar in AMC a pe nga la ni ti lan tin na GTC angai grant transfer certificate angai anon ti le ta chatani chu kan zota ani na taka chong kha i treasury a om turani anon tia Aizawl South Treasury kan dor na la he poisa hi a bill number ka shelo ma semin lo zon sakte ka tian hai so wa kan muzo lo anon tia ni chuan UDNP FAO lam sum lam pang en kol du kan phone le chu ta min lo shil ta ka chu AMC MNF Sarkar hian
kumina Mizoram state budget a khan he viable se somli hi a mu na tur le man na tur pon tar lang to lo wati chu mi om je chu laps turin an hoisan to ti na ni chu an ni pon an kha kha chu pat chi ni lo wa chu wa chon ti vak ngai na wawang ve ka ti ya ti thei dan om chu chu kan CME finance minister an ya ka te ka wa phone na I grant transfer certificate GTC hi phua chop deuh pon nei nge nga ani lo chuan ni nga ni ruka viable se somli first half hi kan mu thei don lo ka watia chuan anti thoi finance lama bia GTC zone nei thei ta kan thon thale ti kan December katipal March ni som thum pakhata po khulam pang chuan kan dil na ngai poi moin an naw te khan lo boi pui ti tlak ani ti chuan thil thu la kan thon zo nuwa March that top zan financial year top zan ni som thum pakhat zandar soma viable se som pangale noi som ni parok andron release le ta ni chu bung le lamania chu tiang ziat za che chu la tanga ama chu financial year liam to ti ngai na om to lo chu mi za da chu alep sta ni chu ka beng ti looking ka chianga asan chu anor tu le boy pui tu ber kan ya ka GTC poverty lela khulam an office timing kha zandar so ba kan kharwe thin an tia ti ngai na om to lo chu mi a chon ZPM sarkar state mo hi pu na tu reng om lo chan chu di chuna ka soeng khan kanin hu khom ni ka lo nor venge ka tia thei top lo chwa ten tia akala ka popumal news om em enge chanchin anon tirenga chu wang chuan a boy pui tu dik tak chu state ni loin AMC MNF sarkar khan ni state sarkar department tin chon an tram hawanga UDN PAT finance state ti khan an ti turanga an tinga le ka thul pon boy pui anga a se khami andor zui lai kha ti vak ngai nan phelo chu wang non thei top kan chu zara khami achan ve kha ni nga ni ruka chan ve kan rot release a chan ve dang chu aliam pui ta ni ti kha kan soi du ni ole tuna chuan thangte thomte thuji ka kha ilongai thachun zomang mi puite min ti har thar ber tu ero IMC corporator Sir.Malsawmzuala malak na le anha tho efficient deuh hi aninga yang amel mutur tam vut lo ma se anha tho le a white paper lek chua hian politics sa thudik tlang taka puan chua transparency le mo phuna la ngamna accountability poimo zia alantir chiang le politics sa dot le in bum na hian mun achang turani lo ti le thudik tlang taka mi puite ma chop chua hi shwai tu thami zia ani ti anem nget ani central grant le fiscal planning leps lo na kailon atia kan ria thewangin central sarkar grant te hi huntiam financial year chunga man lo chuan alaps atop tlang pui thin hei hi state tan chau ni lo central sarkar tan po record chele fiscal planning ti buai tu ani thina IMC sumchung changa sarmalam malak na hi achuan khop mai fan lap step to nuwa po Delhi lamnen thiam taka in biak rem na nei ania wangin sumkha aron chuak thei sha mani he malak na tang hian central sum kan man that theina tura thilpoi mo zualte kanjir chuak theiang atia pakhatna utilization certificate UC hei hi sumlak chuana tura lungphu mani summan masak to kha adikani ti fin fiana UC hi vomlu wat ani lo chuan installment thar aron chuak theilo panina state matching share central scheme tam taka hian state in thovetur 10% amo ayata memo anei thin state in a thotur ada velo chuan central sum aron lut thei thin lowa hei hi kan sarkar lam point an ngai poimo angai hle pathumna licensing and documentation Delhi lam department sang tenena in biakna follow up nei rengle document ngai ang te ahun taka vomlu hi hlotlin na nar ani dan digle procedure fail kan zo chuan central sarkar po hian an budget ruam man to kha man lowa lepsai chuan man ngei kha an du zok ani adil tu state emo IMC lam kan felle kan proactive kan man mo chuan sumron luna kong hi ain hong reng ani summan tura central atanga ruam man to mi puite ta na maso na thlen thei tur aya poimo hi politics a omle donem ni sarmala mala na hian kan hruai tu sang te ti har thar se Mizoram maso na konga hian maso na tlo le dik kan nei ngei i be sayang u thilti hian tong kam ain thua soiring zoka chuwangin soilova ti hlotlin hi mi puitling mi zia ani maso na konga chuan kan man mo vut tur ani lova ma se kan chol tur ani heklo ole khamichin khania thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan ngai dan te min talan sak theu turin in khongai na kange ne like comment le share te
tin min la subscribe lo poi min lo subscribe cheu turin in chan puina kangen tak meu meu ani e